Sibaka culture lesingakubika Dlamini kwekuthi vele sesifike emyeleni kudlalisa iculture kuma region. Sesimele wona Nkosi ema final. Lata usho Ngwenyama ukuthi ema final anini. Lesingakubika mntwana Nkosi sidlale kahle kakhulu sibaka culture etifundzeni. Sineka culture mntwana Nkosi etifundzeni esiwinisa emacembu lang 80 emashumi lasiphohlongo. Sifundza sisinye siwinisa 40 emacembu. Bese kuthe ekugcineni ke kasomhlelo kuma final siwinise emacembu lang 20. Nawubuka ke mntwana Nkosi ukuthi iculture angisho ukuthi ebholeni kunjani encena khona kuwina 100 angani sebabonke babalukhulu labathola le mali yeNgwenyama ngala ka culture lalabang 80 ke mntwana Nkosi sebayitholile kuma region balekhuta lwandle. Sibonga nje Dlamini wekunene kusibo ukhona utibonela inhlonipho eMaswati la ikhombisile nekuphuma eMaswati ayawusekela lo msebenzi weculture. Waboka Nkosi nekuvunula kweMaswati kuthi Nkosi kuya ngekuba ngcono eminyaka yonke. Dlamini wekunene ngiyethemba Nkosi utawuphinze usikhulekele kuyo iNgwenyama lokuthi Dlamini seyike ilibone libandla. Sithe tena siqala Nkosi sakhona kuyovusela enkosini yalibona lelibandla lativela lona mathupha ukuthi inkosi ithi ayudlaliswe njani lo mdlalo. Khona Nkosi nalo tawona ati lokuthi wona uvile kumnikati walo msebenzi lokuthi lo msebenzi kumele uphathwe ngaliphi lizinga. Sathi vela ke Nkosi nasisaqala la sisembi kwayo iNgwenyama. Kepha ke sekukhona labasha ikakhulu ebholeni mntwana Nkosi. Le nabo bangativela lokuthi lo msebenzi ufuna ubanjwe kanjani. Mntwana Nkosi bebathi angedlulise umbiko lomfisha nguwe Dlamini lothunywe inkosi. Thina yathi sibafana bakho Nkosi bekugijima lapha nalapha. Nawusawenda wona lo msebenzi weNgwenyama. Ngidawucela wena Dlamini wekunene lo wethule inkulumo yakho ngale msebenzi lesingawona namuhla. Nkosi.